Kublish bunyi ki baro bat kane kelong ka jiven tip ba ka Staff Selection Commission SSC ka khor online application ye pi namun ta ki post jong ki constable ha ki general duty namun ta ka Central Armed Police Force bat SSF rifleman GD ha ka Assam Rifle bat Sipoy ha ka Narcotic Control Bureau Examination bat kelas dat pan submit ya ki application form gojong pi kadai haduka kasau trek u Oktober arajar arpus sau te parlok sampai jakane ke video hadu bandakot bapniu ya ki detail ba kambnya te namanta kini ki post jong ki constable ki badai haki general duty borok ki nombor ki post ki belat namun tak ki kentai bat senrang kadai lai kunda hajar sauspa prapui post pat namun tak ki senrang kadai lai pesan hajar drus pa kadar post pat namun tak ki kentai kadai lai hajar praspa dripu kendai post pat namun tak ki organization wise vacancy detail namun tak ka BSF ki nombor ki post ki belat ki don hadu kasanajar Drius pa san pusau post bat namanta ka CISF ki nombor ki post ki belat ki don hadu nyawaja cispa sausan post bat namanta ka CRPF ki nombor ki post ki belat ki don karwe hejar san spa safwe post bat namanta ka SSB ki nombor ki post ki belat ki don praspa khandai post bat namanta ka ITBP ki nombor ki post ki belat ka don hadu lahajar kanyau post bat namanta ka Assam Rifle ki nombor ki post ki belat ki don 6000 arspa sabupra post bat namanta ka SSF ki nombor ki post ki belat ki don hadu laipusan post bat namanta ka NCB ki nombor ki post ki belat kadon arpar post bat ha karta ka fill up na apply kadai ha karta ka bakat pra hanu life arsnem karta bat namanta ka relaxation license namta ki OBC dan ex serviceman bat sansnem namta ki SC ST candidate bat namanta ka jinsiu kadai ha ka pay level ka balai kumba arpu hajar nyospa hadu ndriu kanda hajar shispa aka shipnai bat namanta ki karan pule ki shim ki bla pendap ya ka kelas 10 pass na kano ka recognize board lane university bat namanta ka application fees namta QR kadai shispa tengka namta ki OBC lane MOBC candidate kadai shispa tengka bat namanta ki SC ST woman bat ex serviceman nil omdan bat namanta ka selection process kadai lengbaka written examination bat namanta ka jaka to exam kadai ha shelong te komno filam na apply namanta ka SSC constable requirement ajar pesau namanta ki constable haki general duty te parlok lada pion kamon bat ka keran pule filam na apply online lengba ka SSC recruitment portal yandu ka santri ku September hadu ka santri ku Oktober arajar arpus sau bat kaling ban apply ngalabu a description jong kaneka video te parlok ha kaneka video tang kini jiven tip bat ada pidon kino kipat ki bapimbat saibha sengawa ban komen ha kaneka video kublishi bon